He haurua o ngā uri o Ngaitahu kua hono ki te kaupapa pena pūtea a te iwi e kia nei ko whairawa. Neke atu i te 20,000 uri kua hono ki te kaupapa, kua eke te uara o te pūtea kei roto i a whairawa ki tua o te 50 miliona tāra. Kua whakamahia e ngā uri ngā hua o te whakangao pūtea ki a whairawa ki te aruaru tohu mātauranga ki te hokowhare hei pūtea rānei mō te kau mātuatanga. E kakamāna ngā mātua ki te whakahono i warātou tamariki ki te kaupapa whānau noa mai ki te ao nei. I kōrero pēr te Melbourne ki ngā kōkara e rua kua whakahono nei i warāua tamariki ki a whairawa. E ono marama noiho te pakeke o Piripona Tahuri. Me te aha, he pūtea pena tāna i raro i te kaupapa o Whairawa. I tēnei wā, ko te 5 rautara, ko tukuna. Hei te mutunga o tēnei tau, karahi ake i te whiti rautara. E toru ira 5 miliona tāra i tukuna ki te iwi i tērā tau. Hei tā te one Jaja, mā tēnei kaupapa e whakaako nā pūkena moni ki wāna tamariki. They will receive twice a year a statement that informs them about interest, compounding interest, all these positive attributes about saving money. Te kautau ki muri timatai te kaupapa o Whairawa e Ngaitahu. Hei tā te one, kāre he kaupapa pena pūtea i tā tēnei a tōna iwi. Part of that sort of comes about believing in what Ngaitahu are doing for themselves, rather than a government orchestrated scheme or a scheme that is run by a multinational financial company. He kaha tautoko tōna tāo ke te i tōna whakaaro. Pai ake tēnei kaupapa i tā KiwiSaver, ka taia e te tangata, te toro atu ki tāna pūtea, hei utu mo tāna mātauranga. 55 mano ngā uri o Ngaitahu kua rehitatia. He tata haurua kai runga i te kaupapa o Whairawa. Ka tae hoki e rātau te whakapau i aua pūtea mo te mātauranga, tētahi whare, te wāmutu ai te mahi rānei. One of the larger benefits personally for myself is the withdrawal age of 55. So ngā iwi katahi anō rātau kua tau i tā rātau kreme, kia whakaroa ki ngā tamaiti nohi nei, me pehea ngā hua o ngā kreme ka tau atu, ka whāngai atu ki ngā tamariki. Ahako ai tatangi ana tēnei uri o Ngaitahu i tēnei wā, taira wā ke ki tōna pakeketanga, utu wai pēr tōna tatangi i te nui o ngā kore, whai muri ngā whika nui i roto i tana pūtea Whairawa. Pēr te Melbourne, te karere.